Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaka singi kilong. Ya kendu ka kong bina ya u Commissioner Education halor ke jingpan jingmun. Kerpat ki VDP Nongston ban penlong Rehabilitation Center haki yeng ka agriculture. Daka Inter College Marathon ya kun persya HIV AIDS ke NSS Riboy College. Ban na ulat ke Jylla pan nongba liur ke JSU Hajowai. Bat mentang ini pai syaki Khubor ki bakambanya. Kinogit kam ke all Meghalaya Ad Hoc Secondary Teachers Association haka jingelam ke kong bina khar umnut. Kilaya kendu ya UVK Mantri Commissioner and Secretary Education haka Sautarik Nailur bantip ke sorkar kalale kumnu ya ki jing ai jingmut suggestion bala ai syakatanat education halor ke jingwan ra ban pentrekam ya ke Meghalaya Education Grant. Hendrai ke Education Department kamsyam ai ki jubab hadu mentah. Harian kini ke jingya kendu batu Commissioner ka kong bina khar umnut kalaya thu katkum ke jingya kran u Commissioner Secretary ulakular bansa ai ke jubab halor ki jing ai jingmut jongki. Nalor kata kalaya thu ru kinong hikai ad hoc hak Jylla kilamat bun ki jing namar na pedeng kinong hikai deka ni ke kenhun ke bayo dunatam ki jing siu. Kumta kala pensngo bat kerpat ya ka sorkar ban penkelano na ka ad hoc grant syaka basic pay plus DNS allowance na ka benta kini kinong hikai kenang ba kin yarangkat kerdan bat ki wei kinong hikai. Kila ongru haba kinong hikai ki hun haka kam baki tre ka puli puthi haka Jylla kan kiu syaprang. Ka kong bina kala kerpat ru ika sorkar ban kersan ya ki infrastructure ya ki school. Bat ka bakong santam na ki jing ai jing mut kalong ban penklan bat penlong man kapor ya ki inspection haman ki school nang ni syakmat bandan ka rukom hikai ka babet berhenti habaro ka wei ka Jylla. La tengah ngade ikong bina karmunoi iba long i presiden Manado nung 1998 hadum ta man license ni judon ke election te nga bad yang ni ke post ke jingsen ya jing hikai but ha hadin mengila yo kat kraspa kata first enhancement na ka sorkar hadin katanya kia form ya kini ka association but kuntahi ha kata ke meeting ke bolong ha hotel embassy ki tung yang aku presiden hadin kata ter wilayah trekam te ketulop chongki ad hoc teachers na ka kat kraspa next ka kiul segala lai hajar na ka lai sakasan na ka san seka pra na ka pra seka sipo seka arpo nda arpunda te kane ka long journey bangila ya trailang bati ki para lok chonga ki no hikai para no hikai chonga te kumta ka ya ter bat menta hadin ba ya kini ka hadin bala peni serta dia kini ka MEG te bat ki ai kini ka discussion paper yang ni ba ban ai ka suggestion jungi ni la ai kita ka suggestion haulai September Mei te hadin mangila dap ai kini ka suggestion but kum mangisitu baki kin sakhot yang ni ban ya discuss halor kaniga suggestion hande ni la yo pada haka email ba they have mentioned that we appreciated the suggestion given by Famasta the Federation of All Meghalaya Secondary Teacher Association Famasta te ni nang mot haba appreciate kata mot kidem khot kin yang ni ban keren mo ke ka ba ni dunane ke baki ki dunane bangin kodo kin namar ni tengi demand be ka basic plus di ete amar baro kino hikai ad hoc right from the primary to the higher secondary ba once and for all one ra no shaka taka basic plus di taka di demand jeni baro na ado panungkong ru habangi ni yo enhancement hindi bang yo tang mangi ni fight mangi handai bat primary but upper primary but secondary but higher secondary ka sarkar ju ai be kuntahi hindi ba ai tang ye ibe menta kalong kunta ke ba ikram kot ban kata ka jing snow hangi ba
the government can concern kini. Dia lalu kata kalau kani ka energy kalau ngup sakin ba lada kino hikai ad hoc kina lasang thai tika tu post kan susah vacant bed cicim sya ba ke managing committee kan tung but makiru kim ai approval fio te lada ai approval kata managing committee habaduna kino hikai namani ha ka ad hoc kawik subject we no hikai ki Ka Village Defence Primary Committee Nostan Area VDP CNA haka Sautarik Nailur kala kerpat bat kentu ya Menteri Social Welfare ba Polengdo ban pendan kam ya ka building jang Tenat Agriculture kum kajaka Sumar Rehabilitation Center ya ki breu ki bala kerni haki drop. Habakran sekilat patai Khubor hadian ka Jylla bat uba Pol, u Presiden ka VDP CNA ba mau koridor khars imli ulayat hu. Ka VDP Nongston kala sedang ban yakun teng persya ya udrok hawes Khasi Hills barok kawe nadu kisnam arhajar khat khandai. Hendrai hadu menta kadang syam jing namarkan ni kathan kampat don ka jaka ban Sumar ya ki balak kerni hakini ki jingdi penbuan. Uba mau koridor ulaong ka VDP kaya trelang bat ki polis West Khasi Hills ban penduk jat ya ki kamsniu ki bami na ka jingjilei udrok ha ka distrik. Hendrai namar ka jingbam don ki jaka Sumar Rehabilitation Center ka VDP kamla ban syakri shispa na ka shispa ya ki padba. Ban penti kena ya ki bala kerni ha ki drok ban yo ya ki jing Sumar ba paka ni kentu ya uba Pol ban pendon kamno ya ka building jong ka agriculture kum ka jaka Sumar Rehabilitation Center laong uba mau koridor. Ula kerpat ru na ka sarkar ban aino da ki uniform sya baro ki dekot jong ka VDP. Kenang ban lait na kanu ka jing shim kabu jong ki breu ha ka kerteng jong ka VDP ban le ya ki kambean. Kum juru ki VDP ki bapong uniform kin la bante la kam yalade haba ki tray ya ki kam na ka banta ka baha kamiat jong ka shnang ka thau. U Presiden ka VDP CNA ulah kerpat na ka sarkar ban pelat kloy ya ka bainong jong ki VDP bat ya ki tiar kitar ki ba ki don kam. Uba mau koridor ulaong ngila kerpat ru na menteri ban pendat da ki CCTV hakilat bat ki dong ka sor Nongston ban wanra ya ka jingsngan ki padba. Kumjuru ban penjur ka jing talasi ya ki ketem di kiat persi hakani kathan ulaong. Ka Village Defence Primary Committee Nostan Area kade kawai na kisnat ba ka knat bagi ya pek ya baro ki VDP ya po jong ka Nostan tong ka hap po jong ka police post Nostan ka bana pek ka police post Nostan ni lang ya pek lang baki adu bantang ki ka bangiwan hang ni kalau nam taki jong ni ke jingkwa ka jong ni kalau nak VDP ni kwa ba ni kong ban bu no ya ka rehab sebentar lang ti ya po Nostan khnang ba ngin suk ban bu ik ni ki nong di drugs ki bala adik of drugs nama ni tip ha ba kanong stand ka de ka we ka chaka ka bun ba ki nong di drugs atu menta nak leng ka jongi ni la ong ni isa ba in sa pendem na tangane de ni suna chi ka de nak leng ni ba pol ba ila man tang ban kular leng so tu shai ba ila ban urlong yang ni ya ni ka rehab sentar ban bu apa nong stand na ba ji ha ja nong stand ba we bat kum juru ngiliakan ya ka uniform bat ya ka jing yok jong ki VDP man u panai te ngi sok men hi ba pol ru ya tai la kular ba in le ya ka batan kam te la kan sai ba ngin sedang no tak ba thamai ya ba la dep ngi nang pencu te ne jing sok men ni kata naman ba ilong pediang ba ta ya jing kan jong ki VDP na po jong ka nong stoin but pang ngi nong stoin hing thai kam tri kam hi ya porot ki VDP ya po jong ka state jong ni bro away kan jing ba nam ta ka jong ni te ka ba kam nak leng jungi kalong ba nak leng ba pol lar ban wan hanong stoin ban pe hi tala ki jungi kamat ya hanong stoin nak tam ban pe ya ka jing man jing bah jing dak ka hanong stoin hapo ka jing yalam jungi ki VDP sin e hapo jong ka nostan tan komiti dumta ka badan ko kan drum stoin hanong stoin hadu menta kam padan di hapo we kapan nak minyak setengah tak padan ka we ru ka rehab sita dia tak ada apa jenjar bayangi nomor ba teng bi ngi le thama bro nong di drugs no ngi ya kem ngi drugs nre ban la kem pat singin bu te ha bakut ngi haban shufun ni pa ngi fun ni fun ni sinong teng utu ba di drugs la pau post nem komod ba
watang hasnong nong shuban lek kila kan tat na gisnong te se indon jaka shuban bu ka kabakut kimi kipa ki hapan sumar be laki te ngila pej ngila persang ban pej bah kile kumno kisat haying te ngina pej kemut pa tentu kapor bu kila ban klap mut kim oma kimla kitan pada ki bomla ban klap mut nama ka jingla pa jongi kumangina trela lo ada khandai la trene kam te ki bala kala bamut kila bun bah ki ba denak ti ki jongi handai ke bamta ki bun ba sat thamai ki nang snang thamai bandi bu blok stingi i ba kadang kami yang ikut hab senta kita kadang ni sakwa ba isa insa le Kakenhun National Service Scheme NSS Ribhoi College ringkat ke Meghalaya AIDS Control Society MAX mentakasngi Sautarik Nailur kila penlong ya ke Inter College Marathon kumshi benta jang ke District Level Youth Festival arhajar arkusan halor katong awareness alert action. Hakan ni kejing yako marathon ke baprai kilometer kelas sedang hakapor menstep batla benta degi Samla Puli College na Ribhoi District. Lakawe lama sedang dekat Kong Mary Jones Sinrem, Cluster Program Manager, District Integrated Strategy for HIV AIDS, na Pelau Ribhoi College, hasilenter ke Surak Ba Lengba ke Indoor Stadium Lengkedat, bat penkut ha Pelau Ribhoi College. Kinong job na kaliang Kishinrang, lawan Beningkong usamla Enestar Soshang, na Balawan College Sning, usamla Bayadanlang Singkli Ribhoi College, bat usamla Jefferson Jana na Balawan College Sning kilawan baar bat balai. Nakikintay kasamla Antonia Lengdo kalawan Beningkong, kasamla Lisindia Makri bat kasamla Unity Rado na Ribhoi College kilawan baar bat balai. Lasam Buskit Shabaro Kinongjob. Kakong YV's Imli NSS Program Officer nakani ka college kala penyat bat penbait renti yakani ka marathon kabalakut dakajing kemen. Okay, Youth Fest is all about focusing awareness program so that it can go generally to the youths because youths are the future of tomorrow. These Run Fest, Youth Fest, we are doing the marathon just to promote, educate and give awareness about HIV so that they can have a healthy practices and also youths can make a difference. So, you know, it's quite a lot also about spreading awareness about prevention, safe sexual practices and stigma reduction. So in order to bring about, normalizing things that people can come forward for testing, this Youth Fest plays an important role in bringing about changes in the society. Thank you. This marathon Push. Kajantia Students Union JSU haka Sautarik Nailur arhajar arkusan kalaya kendu ya ulat ke Jylla CH Vijaya Shankar bandawa ya ke Jowai kum ka Summer Capital ka Meghalaya. Hadian ke jingya kendu ya ulat usamla Jersom Shilla President ulayathu hakilat pathai Khubor Kajantia Hills kala dehok banyo ya ke Summer Capital namar kadai ke distrik Beningkong haka Jylla hadin balaya klat na ke Jylla Assam. Ulaong ru karilom jantia kala no senyang hakibabun kiliang syaka Jylla. Kumba ka sorkar kala pen urlong ya ka jingdawa ban penlong ya ka tura ka nong ba telang winter capital kumta ka jowai ru ka danhok ban long ka nong ba liur
summer capital jong ka Meghalaya. Usamla jersom ula ongru. Ladayo ya ka summer capital shibun gijing mentoy kinwanra syakithan ka Jantya Hills kamtam hakikam kijam bat kikam penroy ya kishnong kithau. Ulayathu balayakran ru halor ka inner line permit bat ban kmi benia bat janai ya ka instrument of accession IOA. Mentoy kan wanra syakathan Jantya kum kayo kam yo jam bat kikam penroy ru. Nalor kata ulaong ru ban nakaliang kaseng kalayakran ru halor ka inner line permit bat kumju ban kmi biang ya ka instrument of accession IOA. Jongga Jantya Student Union la yo appointment ban kendo yo governor hang ne ko Raja Bahawan. Ke jingkendo jongi ta yo governor kalong agila halor kilai teli kimat ki mangin galiang jongi di pensinya ho governor. Ini kimat kilong kumne. Kemat penengkong ngi keren gede ba. Pelong ya kejawai kom ke Somar capital jong ke state. Ki bental ne kita kimat bangi ya keren menta ke sengi gelong ba. Ikuak ban tips baik ba ladu bayo ya ke state. Ka arhoi terik nam nak dai spanya ko ar. Ikan mau baik nadu kita por idon baik tangilai teli jait bendreu. Nadu ke khasi Jantya bat garo. Hade nang tu ikwa ro ban pentip ke jingdon jong gini gelai tili pelong ye state jong ni menta skowai ke bentaro ke bangi ikwa man pelong ye ga juai kum ke Somar capital kedai baik bangi mau ba ke Jantya kedai ke first district apo ke state jong ni aka arpo arterik ubenai February khat kandai spanya po arngi yo ga district Jantya ke juai kedai ke district ke benengko juai kedai ke headquarter benengko ga jong ga apo district Jantya. Skowai ke bentaro ni perkat ba ni don ya ke Jowai Autonomous District Council ndo kandai spa Andrew Bosco ke Jowai subdivision ro kedai ke wai nege benta ke kedai ke wai nege division ke mendekong hapo United Kasi Jantya district halor kini gimat isnyau ba tada ke garo idowa banyo ke winter capital ni ro inong Jantya ni don ke hok banyo ke Somar capital kini gimat kelong ba kemat ni kendo yau governor menta kesini skowai ke benta balengi dawa ban pelong ke Jowai kum ke Somar capital dan dipai na po sa tay tanap tatain Jantya dan dipai hagaliang ga jingnang jing start bidang duna ba tang ko boy ke government college po kyang nang ba idon kani ke kyang nang ba government college itip adu arspa lai spa no ti kena idang song class ke government college hawai ke idon ke jing dawa ru ban penyo Government College support is Jantya. Adu menta naliang ke government kampat ay kata. Ngipai hagi health sector, ngidang duna ki hospital, ngidang duna ki facilities, ngidang duna ki wegi department ke bedai bandon hospital. Ibri jongi hab man lech duk Shillong go ti nis ki wegi man lech sungar. Nama ngimdon kita ki special liti babiang ngimdon kita ki equipments ki babiang apo ke Jantya apo Jantya. Te bangi pelong ingi bandawa de gini ki benta ke bangi kuak bayan galiang juga sorkar lada ka ai ke garo banlong kum winter capital ngiru idon hak ban yo ega Somar capital ke Jantya ngan itu ifi adu menta ni contribute kum balait 5% si state economy ke Jantya Ban kentiu ya ki Samla ki badan sab haki jingelek kai sports ka Laban Sports Club haka South Tarik Nailur kala sedang ya ka second inter school table tennis tournament Halaban Sports Club Indoor Stadium. Ya ka ne Kalumpung la play de ka Kongsan Kong Banridor Arnongbri Principal Pine Mount Higher Secondary School haka jinga don lang uba Lostar Sun President ka Raj Laban Dor Bar Pelun kum usembur Kongsan. Hakane Kalumpung kidon hadu cutway tili ki school nanong ba Shillong ki bawan banyashim benta. Haba ai jingkran hakane kasngi ka kong bandridor kala kentu kan pham ya ki khna banyale kai bha bat kala kitbok kit riang ya barok ki school banyale kai banra ya ka thong jingjob.
for this second inter-school tournament 2025. Thanks to Mr. Jijan and his team to conduct this tournament successful. And Badak itu ki Khubor nglapoy siya kabakut tak hadu bangin daya syambiang kublay sibon.